pɔti noa free SHS a enyu alo manyu enyu kaka lawu nkata na ba nyu kaka lawu da nu iteme ba enyu kaka lawu nye ba ekpere mi ajila adumchi gere adumchi fine voa eva wa ba nu ike garu mo sese ne mi le gago le viviota ene mateme ba enyu kaka lawu gake dzila geɖe hã gbɔgblɔm be ekpe ɖe yewo ŋu paa ne menye free SHS oa yewoava nɔ gadodo dim be yewoaɖo yewoƒe viwo ɖa skul ke hema ya ɖe hema ya nyateƒe gblɔ ni teme gbe be ekpe ɖe mia ŋuti kake nye be ne ɖeviwo yina skula wodzila moli wode na kpɔ viwo dzi wo yi menye abanye gbɔna ɖeviwo dzi kpɔ ge na wo ese gbɔna ɖa fine vɔ ne woɖo skula me vo nu ƒeƒle aɖewo nye agbalẽ aɖewo ƒeƒle kple nua menye gavi o yo nyo menye gavi o nyo vɔ etsatsi nua ne nye menyae be ɖe ne te xe abe 35 kpɔ va yi 35 le skul gama me wo nana nu sia nu le gama me 35 ma me afi na wo skul nu vɔ eya wo be free fine mi se gɔme be nye free vɔ gbalẽ ke zã mi le gago dzia ekpe mele bɔbɔ anye vi aɖeke me yi ame eve pɛ wo yi eta viwo ƒe ame eve yake yi kple heya ke meyi oa ne compare woƒe nu ya alo ekɔe sɔa eke ɖe kpɔ be enyo awu ne me compare alo me koe soa video ke mo yi free o ega ke me gbe le ŋuti le skua me tso gɔmedzedze va se ɖe nowua ya nye ŋutɔ menya be ga ke me gbe le ŋuti ya kura hã ni megase veve le eme abe vinyo ke wɔme eve mo yi no wɔme eve ke bo yi free a wotɔ kura veve vie kura po le eme egake eva wɔ be especially party ƒe ame eve yake le Ghana fia NDC kple NPP a wo katã kɔ campaign wɔm paa menye viɔ eye NPP be yewowoe ekpe ɖe dziɖa geɖe ŋu azɔ NDC hã be menyo ta le hema goma nofia be political parties so no le amewo flum alo ekpɔ be enyo government ana maintain alo ekpɔ be government ana ate freedom aleke nye woƒe susu le afi ma okay nya nye susu nye be nya ɖeke me le asi nye mata ŋgblɔ tso xema ŋuti enye tɔnye ke yim wo la tɔnye fa nye me le tame sia me le tɔ fa ta hema la nya nye mete ma gblɔ na ame ɖe be menyo na yewoa enye la nye megbe menyo na mo enyo na kake le ŋuti na nye ya ye koma gake apart from nia free SHS kra hã wobe dziɖuɖua ele nuɖuɖu nam ɖeviawo gake heme hã ɖe ɖo nyo alo ekpɔ be menye nu nyo dziɖuɖua na ayi dzi anɔ wɔm o dziɖuɖua enuɖuɖu nam pɛpɛpɛpɛpɛ bo nuɖuɖu ke nam o la amewo nuɖuɖu kɔm asi me de na wo be no kɔkpɔ ɖeviwo dzia amewo mete ɖeviwo dzi kpɔm nyui o ebe dziɖuɖu ya la nu ko nye nam o le mele afi ma kpe kple ŋku be ɖe ni aɖamu le ale wɔ mo le o woka ne ɖeviwo sugbɔ alo woka ne ɖeviwo sugbɔ ya la ewɔ etɔ ya dziɖuɖua ewɔ etɔ vɔ megbetɔa wowoe le nua gblẽ ne akɔ afi ma godzi ŋua nofia be nuɖuɖua mesɔgbɔ alo nuɖuɖua melé vi o alo meɖi atsa o aleke nakɔ akɔ afi ma ŋu nu te me nya ma gblɔ menye be ɖe nuɖuɖua ɖe ne menye ɖu melé vi o emenye ɖu melé atsa o vɔ nuɖuɖua enye be ɖewoe wodze be woɖa nuɖuɖu ne ɖeviwo woɖu ɖeviwo na fil le woƒe dɔme alo woƒe vekpli me ne wokpe dzi si be yes nuɖuɖu enye yi nuɖuɖu yake ɖam le ne ɖeviwo menyo me ɖeviwo dem o me ɖeviwo sum o ta le wo nukpɔkpɔ tinua aleke gome ne di be no woe edze be ale ko ŋutɔ ɖana nu le aƒe me ɖuna wosena vivi le woƒe aɖe dzi ya yewo ka ne zotoli wo ɖuna vivi na wo ŋua nenema ke wodze be woke ne ɖeviwo hã zã ne ɖeviwo na ɖui ɖi wo hã wose vivi le woƒe dɔme nenema nye nua ma gake gblɔ nya ɖe hã be free SHS ana dzila geɖe va ega gblẽm tsɔ wo eyi ke menye free o
ta nye be bibia nye be edi be dziɖuɖua ne yi dzi wawe alo no te fli ɖe me le akpa magodzi ya nye mete ŋu ɖo ge ne ya dziɖuɖua o nu yi ke ya le eƒe dzime be awɔa ata wɔe faa nenema nye nua me. okay akpe